Apakah bengi benar Suginawangkah ini seriga Ika pipi ya ginawa na sekar. Sa detak
Selama kurso melawan apakah kekayaan ginawa? Asumpatan kaya umurakan adi dan kirim bersasala giraya.
sa ginawa ko. Danakan segala dita bunda bisa tanto nama sakit sumber kebebayang tanah dita bungkus ures ina ina aku nama ramku berdanika dunia dibutai belah-belah sa ginawa ko. Sa ginawa ko. Memikir aso lagi kenaim gerakan o kadena namalimu sabab kumya tatap kasabike saginawa agenaya sabab ko deranun rekan bergerak bagus kapan sembien kanela ya terkasih berkeungkap kusuran ada pitemanannya supaya ingat itu kumapia ubu katawing kanas kabul piakatia sa ginawa ko kasekaden di berkalipatan ku ginawa ku puso akan sekabuman. Saya nama biasa ginawa adik tadi kapakan geringat dia gudang pekadilah ubah sekai dimi perosa ginawa hagenaya sabarko Yarano nadakah Iku dan kedau Bagus kapan sambil
saginawaku kasekadeng di bekali batar ku ginawaku puso akan sekabumba adikku kerau tiheamu mataku skaing des mula dengku adikku kerau genatan pikiran rasa aku sebaban salah dan dia kungkaden pengandema kes kamu hilang akan anda mana yang kelipatiku koki yang ginawai talilanku sekai sindau orang penuh argu ginawaku antuna ada ni manggula-ula sa ibarat tunggenatan akunta namaruro alu akan unsa ginawangkan pikiran rasa aku sebaban salah dan dia kungkaden pengandema eskabui hilang akan anda mana yang kelipatiku koki yang ginawa talilanku sekai sindau orang penuh argu ginawaku antuna ada ni manggula-ula sai beratung genatan akungka namaruro alu akan kunsa ginawang
kepipia aginawa ilalayo so kasusunod igiradatarayan sikretay makanggedemat naino ka kebuya lalayong kako puso ke lalayong kako pikiran di dunia pekalawan lekasaya na amapia ibarat umi bertuah yang ginawa italila ibertuahkan paramu di madedeng si ginawa akan hayat dengan adita kures kena geni ulah-ulah sabakan bumi petuh suki anggi doa ita ugit nau kegegar nak kenai bertuakan sabab saja dinauki pertama kekesuya hingga oleh langakan disembih aku kadang lalayong aku usuakan lalayong aku pikirakan didenda pekalawan leka saya nak amapia ibarat umi bertuahkan yang ginawa italila ibertuahkan paramu hingga dedek si ginawa akan hayat akan hayat usahakan lalayong aku pikirkan di dunia pekalawan reka saya nak amapia ibarat umi bertuahkan yang ginawa italila ibertuahkan paramu di madedek si ginawa akan apakah tetayangku iku keraung genatan arugai dan gawiin bugin samangayan na ayako di katawan ubesekai niya kalipan udi kang ginawain usuki bantagian ku ginawa ku warasay di kadang kelepatan sekali miyaw na kong puso umanang kumiyantap ku mga lupa iyo bebekas
sarata ang ginawa ko. Talagkalelako ugid sa matnayan na ay ako di katawan. Bersekay niya kalipat di kang ginawa usuki pagtagian ko ginawa kuwarasan di ka deng kalipatan sekali sarata ang ginawa ko. Sa umanak kong yantap kung mga damaiyo pagkasagad ako sarata ang ginawa ko. Sa ginawa ita pipiya-piyaan ka yulugan ka sa ranon yarutupan sa gagaw ang yaurian iyan bapudong diyarubahan pingamulutan akangan kaya ginawairan o katawin ka aking buko ginawa ko marasay kaya data aduwa mapikir sudah dengan ta iman to papinagang ka susurat akan neraka suranun nakarakan na di kedasi sa ginawa ko sugagang karakan di ko din nakalipatan kaya pipikiran ka na iman tumiya kasindita ko da bersalawa na ka malarakan igat ka so kung ginawa ita agulahon yun marata ginawa ko mapapamikirakan so'y nadapunan ta malata dumantan kukyang garin ta na umikasoy akan lang iba't ko kadnanakan madara kang panalangon asarabu amin galingan so kang ginawa ita adikarakan madan so anong nakarakan na di kedasi sa ginawa ko so gagawang karakan nakalipatan kaya pipikiran ka na iman tumiya kasindita ko da bersalawa na ka malarakan igat ka inairan o isang paira ka giya surat akan pamamakinagan ka sa kanimi aribat dapu para tiyang suka
pabasangkarakan mapening akan daraka bila anak karakan surat ginawang ka sekabuman imapipikir si iku piraragun dikus ka pilipatan suanong nakaratan na di kedasi sa ginawa ko sugagam karakan di ko din nakalipatan ay apipikiran ka na iman tumiya ka sindita ko dahil sa lawana ka manarakan bigat ka. Nadetang makatuna dainaw kulayakan narenebon akong gadan sa deta sa pikir ka na ating kakataman agaw gawida undaw asa kawin na pipikir inaw kulayakan napasya taguani na di akong kasambihin nabisang di akong gawin sasala kawarang namarela itabadan kainaw kulayakan namuda sa purakadan kapunalan na naganda sumawatan na sa linde kainaw kulayakan naroon ko bakadan surat na ginawa ko na ay napipigilan ka nasura nun na di kada kasagaman kulayakan sumo na pupuso agad amulawan sa ladang mo Napumunaan lungan alung beta penaduhan nasombelan lukasapan napiya gayong naniran
sakai has benakan kebebeya angko sa taman din sa taman mulu bangku sa gagaw aku suranun nakun nasanggi buwan salamat putuhin nami yang adun paini begikan iyangan sisa ginawaku na ayah pipikiran ka na api aku merasai na asara sirakan apa kebebeyaanku mantu na sekai ini suratku pelat tanda aku risakan sekai has benakan minyak tangan akadan dia aku suakan yang beya anaka dia ginawaku dia antuna iman gula ulat tagi diku serta binatan sekai has benakan kebebeya angko sa taman din sa taman mulu bangku sa gagaw aku suranun nakun nasari kedikakuan urung beladin nakun kasap kabu bisa isa siku puso akun na penganinta bedun amma tata para ketan so tapi piagi nawa ku ditakan ginawa mantu na sekai ini suratku pelat tanda aku risakan sekai has benakan minyak tangan akadan dia aku suakan yang beya anaka dia ginawaku dia antuna iman gula ulat tagi diku serta binatan sekai has benakan kebebeya angko sa taman din sa taman mulu bangku sa gagaw aku suranun nakun mantu na sekai ini suratku pelat tanda aku risakan sekai has benakan minyak tangan akadan dia aku suakan yang beya anaka dia ginawaku dia antuna iman gula ulat tagi diku serta binatan sekai has benakan kebebeya angko sa taman din sa taman mulu bangku sa gagaw aku suranun nakun mantu na sekai ini suratku pelat tanda aku risakan sekai has benakan minyak tangan akadan dia aku suakan yang beya anaka dia ginawaku dia antuna iman gula ulat tagi diku serta binatan sekai has benakan kebebeya angko sa taman din sa taman mulu bangku sa gagaw
gusuran nakeun. Matag sagad sa ginawa ko,
Ubas kabuhi mi puris o ginawa kapag kaptayang ka. Ubas kabuhi mi puring o ginawa kadami plagit ka. Magagadang raka kapipiya ginawa uman oras ugay na katawang ko amaragan ba kung natagwa sa ginawa. Lagi ka so alungan tanto warong marante sumisindaw nabalagi da kanaya dito una sumisindaw sa matang ka. Ubas kabuhi mi puris o ginawa kapag kaptayang ka. Ubas kabuhi mi puring o ginawa kadami plagit ka. Skabumani nanayaw no ginawa ka na ya. Skabumani masisingani ugait na mayroong kalipatan sutad man taman sa mapikir kada lagi daka. Ubas kabuhi mi puris o ginawa kapag kaptayang ka. Ubas kabuhi mi puring o ginawa kadami plagit ka. Ubas kabuhi mi puris o ginawa kapag kaptayang ka. Ubas kabuhi mi puring o ginawa kadami plagit ka. Dami plagit ka. Ubas kabuhi. Taman sa taman ukuri sata nasa katamu ukuri sata setabu adua subaya akanakah iguip sesambi taman sa taman.
ke ukia udah sekat nama tiga rako bengkadem pagi leya uga en sekai di ketiga rubinawa ayah bu auga keneraka tungka leya ma piara ke ayang gai nilai na sumarata raga kaseka suka daun dewakan suka gegewi akan dikala upakamada kaseka suka kasih ngarakan tapi biar ginawakan buka yang maka sadarakan di kagagam suki hari bunang karakan andeka minu besasala kau masa keitrakan natihan demana dia buka kabeasa ginawang kau ayah bu uba keneraka natungka eleya umma piara ke dayang kai enilai na sumarata raka kaseka suka deun-dewakan suka gegewi akan dikara upakamada kaseka suka kasih ngarakan tapi biar ginawakan uga emya kasadarakan nyawa kasadarakan sumanga ginawa hingka nabi teroeran rakan ay ni kadale apungka nadika kundan turugan saka pepekerangan akan ugegewe teundang akan na bersekabu hidup tibeyo gedeng kai mantu namaga gedam akan mampu neka artian damana nadita kurisa suka dan ni pakang meyan tanah bertada di marelai na artian damana na artian damana ya sisa pada datang nadita dan bangunaan sokadenan kagi eka baya
pakamuyaanta betadan di marelahi na atian damanaya na atian damanaya na ayaw upungin ko natari matadon na basaka usakan dahil naugaring akan sumagagdam kay manto na magagdam akan mampun kaatian damandaya kadita burisa sukanan ipakamuyaanta na pagkadan ni marlahi na atian damandaya na atian damandaya kita bukure Aku sekaden mailai Nadia kentin katawan Ubah sekai gira keni turuk Tapi pikirakan seka Nadia kentin katawan Isuaan bahkan dendi mapangandam Sukata ideka amide dari umasa Suparang aingka imaregen di mapa masa Suti sukanan Atmiya dan ruka Api pia-pia Namide dari sekai kurisakan lilangakan sataman 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 tatapon sa ginawa Apakah tetana akan suka bayaw umiyan ngaden Kakatawan iyan sumapyarakan Sukatay diyan namide dari umasa Suparang ay niyan ni maregen
Si pipi kulay Dia kan sekedar bersasari Elsa tak maksa tak mau Dia kulay biar ku benar Pikirkan nasihatkan ku busuk Si ikut ginawaku didenari mengaka si ikut puso aku basta isinani may palubos sa akin di tadumping binata inuda sa kabayan ng pako ginawa kahaduan ayakan dari nunta Suruto iman at kaaparong o pikirako Nakalipatan ta din sa mga rata ginawa Hindi pa nagagagtaad at ang kapagayon nasa betad ng ginawa Isa matituwa kang garing Saya na ang mapila kapag kailaya uno Ska, ako sa kuna Misingit pamili lang Di pa karong mo natakakiyalaya Manandar ang katigilan sa umani sa ratiran Sa mga pusumiran na tirang pagkasakitan Bibig ko na'y napisipa ako ka Sa mga pipisakin tadi ko tumakadoon Magkaka sa kapakaso ka Punarakarakang kapakapumbayaan ka Sa kapipiya ginawang ka Piya ginawang ka Dia kan sekedar bersasari Elsa tak maksa tak mau Dia kulay biar ku benar Pikirkan
Thanks for watching. Subscribe for more videos.